Abakunzi ba Vania TV show mumeze neza, mwaramutse neza, igitondo kiza aho muri hose. Ndabakunda cyane kandi mbaye ikaze mu makuru y'imikino. Amakuru agiye kugaruka mu ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye, ariko agaruka ku makuru by'umwihariko yaranze iyi weekend ya Rwanda Premier League, aho umunsi wa 19 warimo urangira, amakipe agenda atana mu mitwe, amakipe agenda ahangana. Ariko murabizi ko Rwanda Premier League iri imbere cyangwa se iyobowe n'amafarashi abiri akomeye cyane hano iwacu mu Rwanda, ni Rayon Sport ndetse na APR. Izo kipe zamanukaga mu kibuga ngo ufite amakuru azivugwamo, dore ko noneho zinjiye mu cyumweru cyangwa se twinjiye mu cyumweru cyo kwitegura derby zahuza ikipe ya APR, umukino wo kwishyura izakiramo Rayon Sport. Hari amakuru menshi muri Rayon Sport, hari amakuru menshi avuga ku ikipe ya Nyamukandagira mu kigali karasi mitutu. Ese ni iki kiri muri izi kipe zombi? Muri Rayon Sport umutoza Selami Kanani, umwe mu bungirije Robertinho, kandi afata nk'ijisho rye ry'iburyo, yamaze gusezera bivuga yuko yagiye kubera impamvu z'umuryango we. Ariko kandi hakaba hari amakuru yandi yavugaga ko hari abantu muri Rayon Sport bamwifuza kugira ngo abe yabera umutoza mukuru, ariko we agakomeza kubahakanira. Iri sezera rya Kanani Selami mu gihe cyo kwitegura derby rivuze iki? Rayon Sport abakinnyi bayo ko benshi bakiri mu bibazo by'imvune, mbese bigeze he? Aya makuru ntagucike ni wari umureyo, ntagucike rwose. APR ubwo kandi narava muri Rayon niko nimugoroba yanganyaga na Gasogi irushaho kugenda isatirwa cyane na Nyamukandagira, dore ko yari ifite umukino yari igiye gukina muri kipe ya Polisi, kaza kuyisomo ry'ibitego 3-1. Turagaruka kuri imikino yombi, hanyuma reka mbahe ikaze, nimutuze mugubwe neza kuri Vania TV show. Niba waramaze gukora subscribe ukaba umwe muri twe, Imana iguha umugisha. Niba utaranayikora ariko aka kanya wayikora ntacyo bitwaye, haracyari indi gap amahirwe. Cyumweru cya derby ariko ni muri imikino yo kwishyura igikombe cy'amahoro. Ngwino tuganire. Witwa Sheikh Jibril Watara wa Munaperi atsinda ibitego 2 ndetse na Akim Kiwanuka. Bivuze iki? Ni buri mukunzi wa Nyamukandagira wiciko ngo tuganire. Imana ibaha umugisha, nimuze tujye inama. Amahanga yose, isi yose kuririmbe. Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Vania TV show. Nakubwiye nti nitwa MC Johnny Brian. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, umva kuri mu rugo rw'imikino iwabo w'amakuru imikino agezweho. Juni ya 19 yarabaga amakipe agenda yesurana mu buryo butandukanye kandi butangaje. Reka mpere kuko imikino agiye iba cyangwa se match results, umuntu ngo ikaze cyane, unezezwe cyane no kubana natwe. Ni imikino yatangiye tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, hari ku munsi wa gatanu ikipe ya Vision itsindwa 2-1 na Rutsiro. Vision ikomeza kujya mu manga yo kuba yamanuka ikajya muri deuxième division rwose. Hanyuma Muhazi United itsinda 1-0 ikipe ya Intercellariya mu karere ka Ngoma. Amagaju yafashe yakinnye yakiriwe Bugesera, maze Bugesera ifata Amagaju yatsinda 1-0 kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Kiyovu Sport yafashe ikipe ya Gorilla itsinda 3-1 n'umukino twakurikiye rwose. Hanyuma Kiyovu Sport ishobora kwiyongera amahirwe yo kuba yava mu manga irimo yo kuba yajya muri deuxième division. Ikipe ya Marine yatsinze Mukura ibitego 3-1, Musanze itsindwa na AS Kigali 2-1. Hanyuma hari ku cyumweru kandi iyo mikino nababwiraga uko ari itanu yabaye ku gatandatu. Hanyuma ku cyumweru ejo habaye imikino 2, umukino wari utegerejwe ku isaha ya saa 9 waje kwimurwa ushyirwa saa 10. Ikipe ya Rayon Sport ijya gutya inganya n'ikipe ya Gasogi. Hanyuma kandi saa 10 saa moya hari hateganijwe umukino ubwo nawe warongeyeho isaha imwe bitewe no gusoza Tour du Rwanda. Ikipe ya Polisi agomba kwakira APR, maze Polisi kubitwa 3-1. Ngayo nguko uko journée ya 19 Rwanda Premier League yagenze muri make ku ma equipe mukunda kandi mufana. Hanyuma ikintu abantu bakwiriye kumenya ni iki? Reka ngaruke ku mikino nk'ine yonyine, ni imikino ifite ikisobanuye muri Rwanda Premier League. Ndagaruka kuri ibiri ya mbere iri mu ma equipe mu by'ukuri, cyangwa se mbanza kugaruka ku mikino 2 irimo amakipe yenda kujya muri deuxième division cyangwa yenda kumanuka. Nanagaruka ku mikino 2 y'amakipe ahatanira igikombe cya shampiyona. Ese bimeze bite
kuri ama ekipe yombi. Ikipe ya Vision yongera gutsindwa n'ikipe ya Rutsiro ibitego 2-1. Mu by'ukuri ikipe ya Vision ikomeje kwerekana ibimenyetso ndashidikanywaho byerekana ko irimo yenda kuzajya muri cyiciro cya kabiri, n'ubundi yaje arivuye uyu wari umwaka wayo wa mbere muri Rwanda Premier League. Ikipe ikomeje kujya mu mage dore ko nta mukino n'umwe kuva faza turi yatangira ari bwatsinde rwose. Ifite amanota 12, iri mu mwenda bitego 16 byose. Ikurikiranye n'ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport yaratsinze tsindagura ibitego 3 rwose kuri kimwe, ndetse ivuye inyuma dore ko yabanjwe igitego, ariko abasore ba Kiyovu Sport baza kwikamata rwose bafata umupira barawukina birangira batsinze ibitego 3 byose kuri kimwe. Ikipe ya Kiyovu Sport yasigira amanota 15, hanyuma ikaba irimo umwenda w'ibitego 17. Hanyuma kandi ikipe mwibuke ko irushwa 3 n'ikipe ya Musanze nayo ifite 18, numva ko iri mu zajya mu mage, hanyuma dore ko yakubiswe. Hanyuma kandi Marine nayo iri ku mwanya wa 13 n'amanota 22, irayanganya n'ikipe ya Muhazi United, ndetse ikipe y'Amagaju ikazirusha rimwe dore ko yo Amagaju afite amanota 23. Urumva ko nama ekipe mu by'ukuri akurikirana mu buryo buteye ubwoba. Kiyovu Sport ishobora kwikamata rwose ikaba yagira izo isubiza muri iki cyiciro cy'umutuku, nazo zikaba zajya mu ziri mu mage. Ubwo rero reka turebe uko Rwanda Premier League izagenda mu kintu izakurikiraho. Amakipe yose nyifurize guhirwa, ariko nk'aya ngari mu cyiciro kibara ritukura yenda kumanuka rwose akora uko ashoboye arebe ko yagumamo hano. Gusa uko byasa kose, uko byagenda kose, haragomba kumanuka. Harigomba kumanuka na Vision, cyangwa se mu by'ukuri ikaba yagira gute, ikaba nayo yazava muri imanga. Ariko biragoye kuko abakinnyi bose yaguze irimo irabakoresha, kandi biragaragara ko nta kintu bari kuyigira gute kuyongerera. Yaguze mu ba Musa Esenu ndetse n'abandi rwose. Bwana Birungi uyobora Vision cyangwa se nyirayo akaba abona ko birimo bigenda bimusumba. Reka tujye tuzarebe uko bizagenda. Hanyuma Mungu ngaruka ku mikino ibiri yindi y'ama ekipe arimo arwanira umwanya wa mbere. Rayon Sport yagiye gukina na Gasogi irimo ikinyuranyo cy'amanota 4 hagati na APR. Yagomba gukina na Gasogi bizi neza ko nitsinda Gasogi ihita igira amanota 7 y'ikinyuranyo, hanyuma ariko ibizi ko nitakaza mu kibaza gukina akurikirana agomba gutsinda akarushaho kumwegera. Ibyo byari bizwi, byari obvious, byari ibintu byumvikana. Icyari gihari nuko ama ekipe yombi ndavuga Gasogi na Rayon Sport zaje mu kibuga maze zirakina ziragundagurana birangira nta ibasha kubona mu izamu ry'indi. Rayon Sport ikomeje kugira ikibazo gikomeye cy'abataka bayo mu by'ukuri cy'abayishakira ibitego. Umugabo witwa Bedi Biramahire nubwo yagiye abona passe za zindi za kisu z'icyuma, ariko kuzibyaza umusaruro bigenda byanga. Ni umukinnyi mu by'ukuri utajya gukoreshwa, uguzwe muri window mu kwa mbere. Ni umusore wakinnye umukino wa mbere ejo bundi bwo mu gikombe cy'amahoro Rayon Sport akina na Gorilla, yaza gurata uburyo bw'ibitego bwabazwa, ariko aza no kwiyaminiya mu gice cya kabiri atsinda ibitego 2 wenyine. Baravuga batabare, reka tumureka twizere kuri uyu mu gihe Kizigenza Fone nganye ari mu mvune igihe kirekire, ndetse azamara isezero yose atongeye kugaruka. Abakeba rero abo muri APR ngo bavuga bati naho tugufatiye Rayon Sport wari warigenje, naho tugiye kuyifatira tukayicaho twirukanka. So ubwo rero Rayon Sport na Gasogi byanganije ubusa ku busa. No mukino wa equilibre. Gasogi ni ikipe ikina na APR, irabizi ko bakina mu gikombe cy'amahoro. APR itsinda Gasogi 1-0 nabwo cyane ibizi Ramadhan ku munota wa 2 w'umukino itaramaza kwiregrupa neza. Ni ikipe nziza, kandi Gasogi ni ikindi gipimo cyiza cyerekana ukuntu umukino uzagenda, dore ko Gasogi ifite umukino izakina na APR w'igikombe cy'amahoro muri iki cyumweru, nawo tuzagaruka mu buryo burambuye. Hanyuma mu masaha ya saa moya abakunzi ba APR mu mabare y'umweru n'umukara binjiye muri stade pe ku bwinshi bafite morale nyinshi. Ni umukino mwakurikiye kuri Tuza TV, nayo nimwe muri channel zacu, kandi tubagezaho neza cyane amakuru agezweho. Baraza bafana ikipe yabo. APR FC igira gutya ifata Polisi iyi nyafuri ibitego 3-1. Ni Polisi yagaragaza gukina ariko uburyo bwa finishing bwo gusoza igikorwa bikaba ari byo bibagora. Ni abasore mu by'ukuri ba Polisi bakinnye, ariko birangira The Band n'ubundi apfuye, cyangwa se birangira amanota atashye kwa Nyamukanagira mu kibuga. APR FC ni ikipe yerekanye determination, ni ikipe yerekanye imbaraga, abakunzi bayo bayiri inyuma n'umurindi. Polisi igerageza gukina ariko ikanga bikayibana iby'ubusa. Ni umukino waranzwemo n'imbaraga zitandukanye z'abasore batandukanye ba APR. Mu by'ukuri uwitwa Kim Kiwanuka yaje kubatsinda igitego cya mbere,
ibyishimo abakunzi ba APR. Hanyuma mu gihe tukibaza ibindi byinshi undi musore witwa Sheikh Djibril Ouattara aza kuzana abakora itandukaniro atsindamo ibitego 2 mu bihe bitandukanye. Urumva ko rero APR FC mu by'ukuri ni ikipe yerekanye ko ari ikipe ihari, ni ikipe ihari kandi iri ku gakanu ka Murera, babyanga babyemera. Iyi derby izaba muri weekend tugiye kujyamo, hazaba ari ku cyumweru tariki ya 9. Mu by'ukuri izaba ari hasi hejuru, hazaba ari saa 9 muri stade Amahoro. Abakunze amakipe yombi nizere ko muzaba muhari kandi nta gucikwa nta guke guhari. Hakimu Kiwanuka nimwe bamuvuga ngo babwira ntiyatsinze ntimujya ngo yatinze. Ku munota 7 gusa yaramaze guhagurutsa abakunzi bambaye umweru n'umukara bari muri stade ndetse n'abari hanze yayo. Hanyuma munota 47 witwa Sheikh Djibril Ouattara ikindi, wa 55 yongeramo icya gatatu. Abakunzi ba APR bati nidushaka tujyane ibyo. Musangwa Henry wa polisi ni waje gutsinda amakimo z'amarira, polisi za kuratana penalty, yewe yagiye usa n'uburyo bwinshi bwakabaye bwavuyemo ibitego, ariko nyine ikipe nuko byaje kurangira ikipe ya polisi itayibaba imbere ya APR, birangira APR noneho imaze gufata neza cyane ritime yo gukomeza gutera igitutu ikipe ya Rayon Sport, dore ko hagati yayo ikinyuranyo cy'amanota cyahise kiba ku manota 4 ahubwo ahinduka amanota yari 5 ahubwo ahinduka amanota 2. Utera 5 kubera iki? Nuko Rayon Sport imaze kungana n'inyana Gasogi, hanyuma amanota yongeraho rimwe itaba 5, APR itsinze kuri 3 hasigaramo 2. Ese mu by'ukuri iyi derby tugiye kwinjiramo noneho muri iki cyumweru iraza gusiga iki? Abakunze ama ekipe yombi barakubita toke ku kandi. Abareyo barabizi ko bavunikishe kizigenza wabo Mr Forenganya wabatsindiraga ibitego, barabizi ko Muhire Kevin atari gukina, we wa kabiri team captain ari umuntu watembereza ku mupira bidasanzwe, barabizi ko Yusudianye muri defense afite ikibazo, barabizi ko Suleiman Dafe hagati afite ikibazo, barabizi ko Kanamugire Roger ataraba afite 100%, barabizi neza yuko umusore witwa Runa Musa Majari we banamwibagiwe kandi harari muzima, barabizi ko bafite ibibazo by'imvune bigiye bitandukanye, ariko baracyafite icyizere ikipe yabo. Abo twaganiriye nyuma y'uyu mukino bavuze bati tugiye kwinjira muri derby nayo busa twe turabizi, ariko nanone byare kwirengagiza ukuri. Bambwiye bati Brian sigaho kuri Tuza TV yawe na Vania yawe, menya ko derby idakinwa ahubwo itsindwa. Ese iyi APR irimo itsinda umusubirizo iraza guhagarikwa na Rayon Sport ifite ibibazo by'ibihanga bingana gutya? Ese umutoza Robertinho araza gukora iki na staff ye ku byo cyaza gutuma bahagarika umuvuduko wa APR itsindiye Rayon yahita yirusha rimwe ikabifasha umwanya wa mbere? Biraza kugenda gute? Ubuyobozi bwa Rayon Sport burakora iki kugira ngo buzamure morale y'aba bakinnyi ndetse na morale y'abafana? Umukino ku itariki 9 z'uku kwezi turimo ni muri stade Amahoro. Abakunze amakipe yombi muzitabire n'abakunza siporo muri rusange. Ikintu wamenya kiramutse kuri wa mbere mu iki gitondo nuko umutoza Salami Kanani wari wungirije Robertinho, mbonye amakuru yanditswe na bagenzi bacu kuri BNB umwezi, bavuga yuko uyu mutoza yaba yaseze muri Rayon Sport ngo kubera umugore we urwaye muri Tunisia akaba yahise yerekezayo. Ese ibintu byabihatse iki? Abareyo kwa bari ukubura indi mbaraga kandi ari komeye, dore ko uyu mutoza Salami niwe wari ufitiye ikipe Rayon Sport umumaro, we na Robertinho dore ko ari we batozaga niwe watangaga session zose z'imyitozo. Byagenda gute Selama atari kuri derby? Byagenda gute Robertinho wizerera cyane mu buhanga bwa Selami? Mbese Rayon Sport iraza kubaho gute muri situation nimba ari byo koko? Ni amakuru ndibuze kubakurikiranira nkaza kuyabagezaho gatanu kandi mu masaha ari buze gukurikirana cyane. Ibi ngibi abareyo baba bakomeje kumva komeza kugenda bomba ingabo zabo ziri kugwa ku rugamba cyane. Nicyo bivuze abazi bya gisirikare barabizi, iyo muri ku rugamba mukumva umwana avamo undi akavamo mu by'ukuri musumbirije. Aba rero ntabwo bakwiye kwirengagiza ibyo, uretse ko nanone umupira w'amaguru ntabwo ugira formule. Ibyaho tubibara twumve umusifuzi ahushyemo avuga ko birangiye. Mu gihe bitararangira rero nta kabuza biba bigishoboka. Ngayo nguko amakuru wamenya mu ekipe yombi, abakunda ba Rayon Sport abakunda APR nizere ko nyabanyuriyemo, hanyuma n'abakunda n'ima ekipe n'abanyuriyemo uko urutonde rwa championnat rumeze. Igikombe cy'amahoro kiraza muri weekend, nako muri iki cyumweru hagati polisi irakina umukino wo kwishyura na AS Kigali. Mabizi ko bwa mbere polisi yatsinze AS Kigali 2-1, hanyuma
Rayon Sport yari yanganije na Gorilla 2-2 zakina umukino wo kwishyura. APR yari yangitsinze Gasogi kimwe ku busa zakina umukino wo kwishyura. Byose reka tubitegereze turebe uko bizagera. Mbashimire cyane abanyarwanda kuri Vania TV show. Ushaka gura ikibanza, inzu cyangwa gukodesha inzu, hamagara 07833551 yitwa Niyonzima Claude n'Ishwadiro. Ushaka gukoresha branding na design zo ku rwego rwo hejuru, interior and exterior, kwandika ku mabuye ariyo Serenity ayo mabuye bayandika 0782 bitwa Naftex. Ishwadiro shotsa mujana Naftex. Mwakoze umunsi mwiza, bye.